di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Pengambilan bagasi dilakukan di konveyor bagasi 10 di ruang kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is up. Passengers with a flight connection are requested to consult our ground staff and the ground staff. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. All passengers may claim your baggage at baggage carousel 10 in the Rafa Hall. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan himbauan pemerintah terkait dengan physical distancing, maka Bapak dan Ibu diminta untuk menjaga jarak pada saat proses turun dari pesawat. Proses turun dari pesawat akan dilakukan sesuai dengan urutan nomor kursi. Bagi Bapak dan Ibu yang menunggu antrian untuk turun, dimohon untuk tetap duduk. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in accordance with the government regulations related to physical distancing, passengers are asked to maintain a safe distance during the disembarkation process. Disembarkation process will be conducted in sequence according to seat number. Passengers who are waiting for the queue